Aja afana minga we. Ofana mi hele no. Ofana video ko ya viral online. What the mobile revenue mobilization ke ha LEKMA ne. She o reactions ya video ko me anu shi. Am a comment ke we mo na me yo e twan ke shi. Ogbe ti mu ke wo. Before me allo company bi no wa te wa iska me de. Ofana o ye na jemo ko. Ofana oriwa don. If you me to mo mene le bi ne LEKMA assembly allo LEKMA municipal what come work for one no. At least 1 week ne work enye koni wo bi nyomo ni won bi shishiji won bi BOP, that's business operating permit. Nyomo ni won bi property rate ho ke okwe assembly ke January aja bills ahame almost all the big companies within the municipal ni ke ochunkete anya meno ahun amepe fine menko menpe mo. See, other companies are not cooperating with the assembly at all. Ni neke shikaji ne na heyo no akefio development ya municipal light roads ni chumo bibi ni ya no keni bi ni ya no ya assembly management ke no fia no na me ha no aketu mi ni ke we bi ete na ya bia menyomo akemene wo se ekumeye po me ba ke wa ke amena bi le manager be enebe ya wo se no assembly coin for no wo ke wo municipal assembly man wo ko wo for no wo move le bi ne ake won ya ni wo ya bi nyomo ko ni ne ke revenue ne aba assembly ko na assembly akọ ne ke tu ni akpa no jino ni wo ke fie eko no nani taflache me pinu shishi ni mimbulo imbra ne ke gbeme ne even what ejeme le bi ne po amen ke wa ke they failed.